دما وشاد به دوستن هجا هیوی دارم و دناف روشک خوش و آرام دبن ده هنک بابتن ویجه ده هنک بابتن ادبیات ده چیروکک دناف چیروکک ده تیگود و دوی بر همه من ده جی چیروکک ده هندر چیروکک ده هیم هیوی دارم ناوروک باید بالکش بیت و هن بگین مبستا نویس کیر اف برهم سال 2002 هاتیه نویساندن به ناو مبستا چیروکی ماماستا باسو کینیو مستو بهنتنگ گیش چایخانه سلامت یا لناوان دا بازارو که بانکار دما کت هندر او دو چاف خرکر که چایخانه مشته خال آلی راست بادا کرسیه که بی خودی بر بخواه کشاند و خال کهلکا پنج پیاین لدورا ماسه که تختی دانشته بون به جه کر او جو کامبونه که ریخستنه که سیاسی ریخستنه دست حلابدار دهات و وها خویا بو که گله که هرس بویه لدو هاتنا چای جگاره که ویخست و هیدی هیتی پچکی بین فرب دما پیای بناو حسنی باو شاگرده کیوی جه پرسی کاچما او وصا هرس بویه باسو هل مکدن جگاره کشاند بره خو پچکی ویده بادا دیسا وگراند و دست به وی چیروکا که کسک نلبنده بو گر هبو نبو کسکی بناو الفانسو هبو و حسنکار بو حسنکار الفانسو دکار خود لگور دماخه هسته کی جهاتی بو لیدم را نوسته و هر تشت وک خواه نامینه تاوی که لگنده سانتا ماریا دا بخواه دناف 5 سالن بورینده چه گوهرتنین او قاسمزن جه نگرت بونجی و تاوی که هستتیا او جو هسته خواه حسنکار رودولفو فیری ببو تیرا پیدوین دانستوانین حریمه دکر لدروی دوراوان گوهرتنین بیهوده جه کرد یا راست الفانزو وکی هسته اوزه فیر بوی نعلبند بو لیوک حسنکار دهات بناف کرن اونها ایدی خواه تیکلی تشتنه دنجی دکر وک توشکرنا کیران و تفشویان و فراتنا زنجیرین که دمین داوینده جه آلیه هنان و لشونا بین و قایشی وک هفسار دهاتن بکاران الفانزو حسنکار تنی بو لحریمی تمنی وی 7 سال در باز کرد و گندیان او باش دناسین ده چاوین وانده او وک هوشته کی زانیار دهات حسواندن و ریزا همیان جیر بیهوده بو روژه که روژان دو جوانین گروکین امریکی به پیکابک تویوتا گیشتن بود جور ندور میله که تکر راست دگینه حاجت دیرکسیون اتومبیل وان لدو وربونا اتومبیل لکورتکه شکسته بو وان به بلای که مزن اتومبیل گیانده بون سانتا ماریا دا گوتنه ناخوزه گندیان به چوکو مزنین خواه ریا دکانا هسته الفانزو را بران کرد هسته الفانزو دزانه بو کلشونه دن ایدی اتومبیل و فروک و حتی موشک جی هنه وی ناو تویوتا جی بیشت بو لی نزار بو میکانیزما نو یا دیرکسیونا هیدرولیکی چاوا کاردک نجی تشتن جبو هفگیاندنا میل شکستی بیوشت لنکوی هبو وی نه چه فیری خواندنه کربو نه کاتالوگ اتومبیلان به دست خسته بو نه جیج اتومبیلان و موتور و شانجومان و فرین و دیرکسیون نوان تیدکیشت هسته جه جوانن بیانی را پیش نیاز کرده که هر دو آلین میلش کستی به دو جویان و بنکی به هفگینن و رند گریدن به هویا که خواه به وی آوایی هیدی بگیرن بازارو که فارینا یه جوی حریمی ندور
چاره یادن جی او بو که یک جوان به کرکه یا هسپکه خوا بگینه فارینا و لور میلش کستی به هفده اکسیژن بکه یان هیا که بکار به یکی نو ببینه و بکره. یک جوانان یه بناوه جون آرثر ده چاف خواه کر که شاگرده که آلفانزو برگیره که نالدکه او پچه که هیوی دار بو. چمکی وسا تخمین کرد که شاگرد جوان بی گمان درباره دیرکسیون اتومبیلان ده خودی زانیاری به. لی شاگرد ماسیمو جبلی تشتین که او لبر دستین هسته خواه آلفانزو فیر ببو تشتکی ده نزانه بو. راسته او جوان بو و ده بگمان لدو نخوشکتنا یا خود نکم مرنا هسته خواه شوناوی بگرتا لی چاوا که آلفانزو شونا هسته خواه رودولفو گرته بو و جوی بیتر تشتک نزانه بو ماسیمو جی ده جی آلفانزو بیتر تشتک نزانه و ساجی جون آرتر نچار ما برگیره کی و گندیه کی کری بکه خیتر جی حواله خواه بخوازه و تف میلش کستی بره خواه بده بازارو که فارینا به هیویا که لور کشه چاره سر. ماماستا باسو کینیا مینا کچیروکو خواب داوی هانی به جگاره کدن ویخست و جگارسون خواست بلا چای کدن جی روینه. حسنی و هر چار پیایندن تاوی کچیروک با وان بالکش بوجی ماتمایی لحف نهرین وکی که جهف بپرسن گلو مبستا ماماستا زاروکن وان بگوتنا ویچی روکه جوالاتکی که او قاس دور چی بو. وان شرم کرن جی مامۆستا بخوا بپرسن چمکی دەترسیان پرساوان خوا مینا شانەکە نەزانییە ڕاگینە لە دوو دۆرا نیف ساعتەکە هەر یەک جوان هەما بێ دەنگ ڕابوو و بەرێ خوا دا ماڵا خوا مرۆڤ چاوەڕێ بکە کە جێهگرتنا دیمەنەکە یان ئەم ببێژن سەرپێهاتیەکە وەها di çayxaneya bajarokê welatekî cîhana sêhemîn de dê xwaristî be, dê tebîî be û dê roja din bihêt ji bîrkirin. Lê wiha nebû. Ev çîroka ku mamoste Baso di çayxaneya Selamet de li pêş pênc danîştvanên bajarokê gotibû, di nav tax û xaniyên bajêr de belav bû. Bû zengil û xwe gihand guhên piçik û mezinan. Her kesî ew bi zava dikir, her kesî hewl dida ku bizanibe ka mebesta mamosteyê xwendegeha seretayî mamoste Baso yê ji bajarekî mezin pêş 2 salan hatibû Selametê bi gotina wê çîrokê çi bû û hewl dida vê pirsa bûyî wek pirsgirêkekê çareser bike. Dûre ramaneke gelemper derbarê çîrokê û bêjerê wê de li bajarokî belav bû. Li du ku Melle Sûfanî di xutbeya nimêja înê de got di nav me de hin kesên nebawermend hene ku yek dixwazin bi çîrokên li şûnên mîna Santa Maria de qewimîne li bajarê me yê xwedîşan û şaristanî belav bike û ev karekî xîyanetê ye. Du dixwaze du ciwanên Amerîkî mîna sîmbola pêşkeftinê ragîne çimkî me biçûk dibîne. û sê ew bi xasûkî û fenûfûtan serokbajarê me Seyda Mecalî Zeman yê ku ji dema 20 saliya xwe ve rêberê me ye û bûn 59 sal ew qas êş û jan ji ber me veke dikişîne û me fêrî dersên jiyanê dike weke Alfonso biçûk û nezan bide xuyakirin. Berê kesên di mizgeftê de negîştin mebesta Melle Sûfanî. Lê li du ku xwepêşandanên li dij Baso Kînya yê ku niha wek fasiqê xwefiroş dihat binavkirin, xwepêşandanên ji aliyê partiyê ve û bi fermana nixamtî ya Serdar Mecalî Zeman dihatin birêxistin, cihgirtin û li du ku agir bi mala mamosteyê xistin, tevî ku xanî ne yê wî bû jî lê yê belediya bajêr bû, êdî xelk têgihîşt ku mamosteyî xwe lîwankirin mîna ku partiyê jê xwastibû nepezirandibûye, devê xwe girtî nehîştibûye û bi wê çîroka xwe xwastibûye bibêje
بس جه سردار یا سردار مجال زمان نیفزانا را که جه دهان سال و ور و هفسار حریم به دست خواهستیه که دم ایدی هاتیه هستن نو شناوی بگرن او لگور شیروه یا اوین نناوانده وک روشنبیر هاتن بناف کرن مینا که خاندوان جهاتی و زیرک تخمین کرده لپیش ماموسته باس و نها تنه اف ما بو دست بردانا جه کار ماموستتیه و زو کوچ کرنا جه بازارک سلامت گوتن اینا خواسته که یا هاتی سر ماموسته باس و کینیا تراجدیه که کسیه لی تشت ما تیشتن اوه که او بخوا ندوه باوریه ده بو لی برواج اوه او گلکی بهیوی بو و انجام رودانه وک خبرک خیره بنافت کر یا راست و دست بکر بو لبازارکی دن چایخانه به چایخانه میخانه به میخانه اوده به اوده و قنج به قنج بگره و هما دما سه چار گهدار پیدا بکرانا دست به گوتنا چروکه که کر دما حواله که دلسوز جه پرسی بو که چما اوانی دیگه ما گلو دخوازه جاردن وره گرتن و ایخانت کرن یا تو ایجار کشتن باسو کینیا گوته بو کرو بلا من به دار خنجی مادام هنه که هم دست بکرن از چیروک من فهم بکن از چیروک بیجیه بدومین بله دوست نهجا اف برهمه کمه بو که من سال 2002 نویسانده بو هیوی دارم نافروک بابا بالکش بو در تا لحف راستاتی نکدن جوارا روزین خوش و گش هیوی دکم بخاطره و جبونا